Ragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya nga tanong motor pa ilang tigatangan ta, bakit? Nakababain nga min ti bumulbulod iti karuba. No kasta nga ada may deliver nga order. Ay nawaw, ti kunam kanya ket agurnong ta, tapno matarimaan ti balay ta. Itata nakaurnong ta, motor ti kayat mo agatangan. No motor tigatangan ta, ada pag-service ta, bakit? Ada aramatan ta amang i-deliver iti orders ken ka. Ada aramatan ta amang isursor ka dagiti lakom. Ay wanag paisuan niya. Saan ta amarigatan? Nadabukod ta motor. Mabalin mo't lang ang trabaho kas delivery rider dito lugar tayo. Mayat ta na panunot mo alakay. O, kasano? Motor pa nga ro, tigatangan ta. Dagos nga ta makaurnong ta, no motor ti umuna agatangan ta lakay. Makaurnong tamot siguro. Kan ore kasano kat malaganan ta. Iso na lang, tamasapol nga anusan ta ti balay ta. Motor may, ti nakaparada iti paraangan yaw. Lilya anak kao. Kukwami day ta tatang. Ay nawaw. Ti kunayo hindi kat materyales ti ornungen yaw. Tapno marinubet to'y balay yaw. Ita, kabarbaro amutar, ti naiparada iti paraangan yaw. Nagbaliw ti kapanunutan mi kan lakay ko tatang. Alya, Kasapulan mi matlaang day ta ang motor tatang. gimatang kayaw, tapno adda may pasikat yaw, kasta kaday. Ni tatang met. Di kay madanagan, tamaaramat day ta ang motor itinasaya at awagas. Aramaten mi day ta pang deliver. Tapno saan kami amarigatan no kasta bumulbulod kami laeng. Makatipid kami pay. Sa bagay, adda puntam. Dago sa makarunong kayaw, no aramaten nyo na itaamutaw itinegosyo yaw. Anya ti kunam lakay? Agaplayak san a delivery rider, bakit? Kasano ngay dagiti orders da kanyak lakay? Mai-deliver mo pa'y nga ta? Uy, bakit? Isingit kunton nga i-deliver. Sayang nga ti oportunidad. Iso pa'y matati sweldo ka maigatang iti semento. No para kanya, kat day ta tinasaya at nga aramiden ta, saan ko akontraan ti planom lakay? Ay, agyaman ako rin, bakit? Aganad ka lang iti panag-deliver mo ata delikadong. Nagado ti maak-aksidente ita panawan. Uy, bakit? Nayunan ta iti kararag, tapno mayadayuak iti disgrasya. Sikabat gayam ti lumabas, Lilia kaanakan. Adamapan ko i-deliver nga order, Auntie Hilda. Ay, adalaan kayat ko asaludsudan. Anya day ta, Auntie? Limabas nila kay mo dito'y balay itay. Kat nakitak akabarbaro ti motor nga inaramat na. Asino nga itinagbuludan yu iti dayjay a motor? Saan anaga po iti bulod day ang motor, Auntie? Nukasta, kukwayo dayjay. Ginatangyaw. Uwan, Auntie. Nagalaan yu mga iti gatangyaw. Adamat basit urnong mi, Auntie. Motor tinangigatangan mi iti maigatang ko iti semento. Anya! Ada ibagaken ka, Mari Susan. Ay nawaw, bigbigatan maray. Ay, nakitam ti kabarbaro a motor da Lilia, Maray. Dililya aka anakam ka day tidakdak ka matam maray. Uwan, Maray, iso nga agpaisaw. Naimbag man tad dating gatang da. Mas daawak nga rod kadagijay nga agasawa, Maray. Ay nawaw, anya ti pakas daawa maray. Uwan taimbis nga igatang da iti simintaw, tapno matarimaan ti balay da akasla kulungan ti ayop. Saan may ta motor ke di ti ginatang da? Anya? Kita ti balay da. Pitak no kasta matutudaw. Sa balin tumang nga mintinon onada. Ada igatang da iti motor, ngam awam pagpatarimaan da iti balay da. Ay nawaw. Kaya't da siguro mutyag palastong amaray. Ay naalam, Maray. Nakababain ti kasta ang mindset.
Pasensya kayo, Auntie Susan. Nakawarwara ti balay mi anadanunan nyo. Okay laang. Panawan ka pa'y biit, ante. Mangirwarak laang itita sa taag kape tayo. Ay, nawaw. Puno gayam ti na istorya ni Marihilda kanyak. Awan mo tinagbaliwan ti balayda. Noan niya ide, isulatay da. Ay, sa balin tumo nga men ti priority da. Priority da ti ipalastog da. Ay, nawaw. Okay kayo lang ka di, ante. Ming-ming-mingan nyo matikawayan aposte ti balay mi. Ay, iwan. Okay, aklang. Kunak ano anyamot din ti pampanunutan nyo dito. O sige, agkape tayo pa'y. Sapay daan ti tasa da. Ay, nawaw. Ay, makapadis mayamot ti makikape. Sigurado kayo kadi nga okay kayo lang, ante? Ay, wan. Okay, aklang. Adala na lagip ko idinakitak ti tasayaw. Dito'y ka di balay tinaggapuan ni Auntie Susan? Bakit? Wan lakay. Nawaw. Anyat imay na imbaga. Awan mo't, may laang nakitugaw kan nagkape. Anya? Mas daawak nga rod, taming-mingmingan na ti kawayan aposte ti balay na. Agraman plywood adatarta. Apay nga mina pinastrek mo. Wen ata pinagkapikpay, kunak no napatag ti bagana nga maawan mo't gayam. Ang mga ni imay lang nagkita iti imaritis da kan Auntie Hilda. Ay, jak amoy ti daydi abakit lakay. Kita, adan tumanan istorya may papankadata no kwa. Confirm, Marihilda. Ay, nawaw. Anya ti confirm, Maray. Pudnaw dagiti istoryam kanyak, may papan iti kaanakam. Napanak iti ayanda idi Lunes. Kahit Nakitak ti balayda. Plywood mo ti datarda. Ti kusina dagan sapay laang maray. Di damot ko na nga ipasiminto da. kunak tumatkan ka. Imbes at rimaanan da ti balayda. Saan? Taday ta ipalastog da ma, ti ipangpangruna da. Ay, nawaw. Dandan ni sa anak pa'y nga agkape amaray. Hapay mait. Nadismayaak. Idi nakitak ti tasada. Malagip ko ka. Tasada pa'y laang dayjay. Idi napalabas atawang. Aging gaita, saan pa'y anasukatan? Ay, damaray. Ammo mau, noan niya ti sungbat ti saludsud mau. Apay mo bagbagaan ti anak mo, manaw. Ay nawaw. Ay jak baawatan no anya ti kayat mo asawon. Hilda, ading kaw. Nakita ti kabarbaro ang motor a ginatang da. Dayjay ka day. Inununa da pa'y ti gimatang iti motor, ngam ti gumatang iti materyales para iti balay da akas lakulungan ti ayop. Ay nawaw. Kinapuno na. Kasta ngagpaiso ti plano da, ading kaw. Saan lang nga natulaw ita, napanunot da na saysayaat no motor pa'y tigatangan da. Tapno adda may palastog da, kasta kaday. Kamali ti pampanunutem kabagais. Motor ti ginatang da, tapno dagaw sa makaurnong da. Pangnegosyo da dya motor, ading kaw. Saan mo't nga na mabalay na pagluganan da ti balay da, no kasta nga da i-deliver da. Imay ni Auntie Hilda dito balay itay, anak kaw. Anya ti imay na imbaga, tatang. Ti may papaniti motoryo, Ay, nawaw. Apay ka naman ng ti motor may tatang. Apay ka na ang motor ti inununayo a ginatang. Saan ka ta materialize? Tapno matarimaan ti balayaw akasla kulungan ti ayaw. Aday taman nga minan ni Auntie Hilda. Irugi naman Jak amaw ka ni Antem. Tunggal ada makita na. Ada ka na yung ti comment na. Puro negatibo mo't nga raw. No materialis ti ginatang me, anya nga ruden nga iti pag-service me. Saan mo't amabalin apatayabon mi ti balay mi. Kastamot lang timbagakin kwa na, anak. Saan amabalain a pag-service ti balay? No, maminsan nga min Antem kat
Uray pointless ti comment na ibaga na lata. Ay, ipadlaw na lakit di nga umapapal manen, tatang. Nagado ka numanen nga ibagbaga ni Auntie Hilda idi nakita na tamotor talakay. Amok na ita, bakit? Ay nawaw, kasanoan na amuham? Nangag mo tinagsaritaan mi kan tatang? Ha? Saan bakit? Dagiti kumparik tinangidanon kanyak. Ang baybay ang talatay da. Kasta talaga ti biyag. Ay, makapasurun mo't ngamin dahil nga Auntie Hilda no maminsan. Nagmayat at ibabon. Di mo latan ikaskaso, bakit? Kasta talaga ti biyag. Uray anya ti aramidan tayo. At dalata may baga ti tao. Iso ano anya ti plano ta? Isulatan ti aramidan ta. Di ta agpaapiktar kanakwada. Tanya ko mati amuda. Raimbag man ta, sana nakaungat nila kaimbaw, anak kaw. Saan matkit di tatang? Anya nga, iti bagana. Saan mi kano nga ikaskaso no anya ti bagbaga dagiti tattao. Ngamin, awan matyang muda. Sa maysa, uray anya pa'y ti aramiden mi, at dalat tamot ti may baga ti tao. Kasta ka, ti kayat ko iti manugang kaw. Sana kasi tinaduma nita. Ano anda mangagda kat darupendan day tao. Nasingpet ngamin nila kay ko, tatang. Kitaan nyo. Ipapati na day jay ti agurnong. Ayun day ta tinasaya at anak kaw. Ipapati yu ti agurnaong tapno sana kat katawaan niyan ti yu Hilda ti simple abalayaw. Panagkunak kat mabalinan agumatang ta iti materialis lakay. Umanay nga tan ti ornong ta. Wen, ipasiminto taman mo't ti balay ta, tapno di da ibagaan na para magtalaeng. Ipaneknek ta, nga adda mo ti plano ta. Nagado ngamin asauda idigim matang ta iti motor. Sige, planuam nga rudan no kasano, bakit? Sikat ibang i-budget. Nalalaing ka ngamin nga agi-budget ngam siya. O sige, siya kon ti makaamulakay. Kasaritak ti gayem ko. Sigurado ang matulungan nakday jay. Iti saan nga agbayag, pumintas to magtibalay ta. Bayatin ano matarimaan ti balayaw, anak kaw. Manungaal daw laangan tatang, malpas matkanday ta. Sigurado nga damanin umapal di ta. Bayaan nyo, ta umapapal da tatang. Ay na, sak-ekspektaran ang makaurnong kayaw. Amoy umat, nagagat ni Jackson nga asawak tatang. Iso ang nakaurnong kami mat adagos. Ita, ipatarimaan mi man mat ti balay mi akas lakulungan ti ayop sigon ken Auntie Hilda. Nakitam ti balay ti kaanak ka, Mari Hilda. Apay ti balay da, akas lakulungan ti ayop. Di mo kayam amaw. Madama ti renovation da, Maray. Kunakilakit din niya. Naitalaang gayam ti ibagang maray. Numalpas day jay. Adayaw anapimpintas to ngam iti balay yung Maray. Imposible matamaray. Sa balay ti amo na gitatattaaw. Tilang agpasikat ti amo da. Nalipata maun ti motor aginatang da. Panagkunak at inaramat da anasaya at timotor da. Iso ang nakaurnong da, Maray. Numawayaan ka, sumarungkar ka iti ayanda, tapno makitam ti ibagbagak. Sigurado amas daaw ka magtakas kanyak. Ay nawaw. Nagdakkel nagpaisaw ti nagbaliwan ti balay dalilya. San mo tan ngaglanglang nga akulungan ti ayaw? Sumra kayo pa'y, Auntie Hilda. Ay kwa, saanan kanakan, nagsiri paklaan. Mayat mo't gaya man ti balayaw. Simintado pa yan. Isumot tinangigastusan mi iti urnong mi, ante. Naimbag ko ta inaramat nila kay ko itinasaya at awagas ti motor aginatang mi. At least, saanan nga aglanglang nga akulungan ti ayop ti balay mi. Ha? Nalipatan nyo ka di ti imbagayo iti, ante. Ay nawaw, nalipatak ti inna po nga ilinlina ikaw.
Ay, agpakada akon kaanakan. Ang mga lumaksot day jay. Sayang tibagas. Agkapi kayo pa'y ante. Ay, saanan. Ang mga lumaksot tiin na po'y may. Ditakan! Madlaw ko abilib launay ni ante itinakita na lakay. Kunagtungod kan kabakit. Napintasan ti balait na akas lakulungan ti ayop. Maring nakaamiris mo't lang ha. Kasalubot namin. Inun-una na tinagsaw-saw ini. Di na siguro ekspektar na makaurnong tabakay. Nalabit akas na lakay. Mariknak amabain itay. Iso ang nagrason nga adda nalipatan na. Kung nagtumot, effective ti plano tabakay. Wen nga rod lakay, husto ka. No anya ti plano, iso ti maaramid. Uray anya pa'y ti ibaga ti sabali a tao. Ngamin, uray anya pa'y ti aramiden tayo. At dalat ta maibagata. Tinapateg, ket pagsayaatan ti aramiden tabakay. No pa kaisagmakan, ay, sabalin asaritaan day ta. Ay, nawaw! Nulakit di taamom apagsayaatan ti pamilyam, aramidam. Di ka agpaapekto iti ibagati sa bali a tao. Work hard in silence. Ako nada iti Ingles. Di tamtumatan a makita nga isudan to ti agbain ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak na ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Hello, Mari Girlie. Imawag ka mat. Wen mare, busy ka kadi? Saan ba't kit di Mare? Apay ko ma? Umay ka dito'y balay no awan ar-aramidam. Apay di ta Mare? At daarak ken pulutan dito'y. No saan ka busy, umay ka dito'y. Ah? Arak kan pulutan ko na Mare. Wen mare. Angan no busy ka, inton maminsan tulangan, tapno awan mahibagbaga ni Tata Waldo. Ay, kwa. Oh, ang mga no panunutan naman ang bad influence ken ka, mare. Ay, nawaw. Si kakit dimot Mare. Saan? Umayak Mare. Urayan nak. 10 minutes lang. Adda akong dita. Da kayo pa'y man ti mga sikaso iti apo ko yung tatang. Ay, nawaw. Sa dino ti papanamaya, anak kao. Iti ayan ti gayom ko, tatang. Imawag ngamin itay. Kat nako na amapanak ka no iti ayan da no sa anak abisi. Nay, taapay ka naw. Adda ang napatid nga aramidan mi, tatang. Agawid ak tumala adangos. Da kayo pa'y laang ti makaamo iti anak ko, ha? Imbis ate anak mo ti asikaswam. Ni tatang mo, sagpaminsan laang mat arumwarak. Sana nasaya ati kastang araramidam. Napapatagpay kan ka day ta araramidam. Ngam day ta anak mo. Pangaasiyo ka di tatang tadida kong sermunan. Di yu dadaulan timud ko. Mala, mapan ka nga rudan. Ngam day agawit ka matladagaw. Wen ka di tatang, danag yun ay. Si kamat mare, i-shot mo mat. At to'y tibasom. Agyam anak mare. Ay na, maya, naimas ti pulutan na. Ginatang ko iti kaaruba mi day tamare. Ay, wan gayam.
Imbag man ta pinalubusan na kanitatang mo may dito'y balay. Sakpay ti ko na mare. Maaramid ko ti amin na kay kayat ko niya. Anya nga iti ko na ni Uncle Waldo, idirimwar ka. Sana nagungait. Makaungat basit. Yung awanan tinaaramidan na. Talaga, kamot mare. Talaga nga ipamuspo samtiyo may dito'y balay. Ay kat siyempre amare. Harak daytan. Sayang mo. Mala, aginom tangaro din mare. Iti kasta, makaaduta. Agrubata ko nanang. Isupay, no at dati agpa-deliver. Agan-anad ka, lari anak ko. Anad akanayon, ta delikado ti maaksidente. O nanang. Anya nga minantay kunayo agatangag. Vitamins ko kuma, anak ko. Naibos nga minan. Anya vitamins dayta, nanang. Mabit lang ta ipakitak ti butikan ka. Tapno ang mom no anya tigatangam. Vitamins lang ti magatang, nanang. Awanan ti daduma. Wan, makastoy ti buti na. Alaak lang ang tabuti. Ta ipakita kay Jeff Pharmacy. Agyaman aklaunay, anak ko. Ano sanyo ti aguray, nanang? Malam to ti panagawid ko. Malam to matlaan ti pananggatang ko iti vitamins yo. Hambarang adda ti agpa-deliver. Tapno adda maigatang. At daday ta, anak ko. Adda kaasi ti Diyos. Naimbaga-bigat yung tatang. Anyat inluto yung amasida. Ay, kita man matikas tang aramida, manak ko. Anyat ti si datay kunak tatang. Ay, nagpuyat ka na kiininom. Sa ita, agsaludsud ka no anya ti sida. Ay, si kamot ti agluto ah. Nagpa-deliver aklangan tapno na laklak ka tatang. Ay, nawaw. Adda nga ron pagbayan mo. Adda kwartak tatang. Da kayukit di mo. Man ano nga may no agluto ka laangan. Makatipid ka pa. May mayat latamat ano agpa-deliver tatang. Sanak amabanog nga agluto. Si kaman langan ti makam mo. Ala, ingkakat digusan ti ubeng. Asikas wamat ate anak mo. Makauray kayo ka di tatang. Agurderak pa itimakan ta talaga amabisbisin akong. Adda akon iti address nga imbaga ti customer. Ngam di nam klasong bata ng ti awag ko kankwana. Talon ti miskul ko. Ang mawan lata. Agdamag aklangan ka dagiti lumablabas. Ma'am. Mabalin ama disturbo kayaw? Anya day, Jay, sir? Amuyo ka day ni Ma'am Florida. At nangamin order na. Itay-tay nga awagak. Saan ang maawagan? Ay, wan. Amok day ta. Gayem ko ni Florida. Mabalin ka di nga isuryo kanyak ti balayda. Diritsom lang ti kalsada. Tay color blue ti pentor na. Iso day jay ti balayda. Agyaman aklaunay, ma'am. Awan ang yaman na, sir. Tao po! Day, anak ko. Tinsamot mga deliver day tagpukpukaw di tarwar. Tao po! Nay, isungad pa isaw. Ang damat imat na nakasupaw. Ay naw, di mo't makaururay day taataw. Itay pa'y apukaw dita. Ay katrumwar ka ngamin ah. Saan lang asikat ti customer dagita? Iswadi ka pa importante. Sa anak apa importante tatang. Ti kanyak lang, kat makauray da kumamot ang. Una, ngam itay pa yung agpukpukaw jay tao. Hay, makapasuron ti kakasta a delivery rider. Ay nawaw. Ay rumwar ka gidain. Mapan mo alaan. Nuan yaman ti pa-deliver mo. Tapno malpasan ti saritaan. At tuyin ti order yu amakan, ma'am. Itay pa yung ururayin kayo dito yung ruwar. Ay nawaw, 20 minutes lang mo't day dyan. Di ba gamkit di ka makaururay. Sana kasta, ma'am. At dapay ngamin ti daduma customer nga i-deliverak. Nay, apay nga agkabil ka, ma'am. Day tatiganabong. Anya? Inton sumaruno, di ka agsao akasta, takos tumurakmat, agbaybayad akmat, tapno ibagakin ka, ha? Sayang ngamin ti oras no kasta pagururayin na kami, ma'am. No masayangan kagayam iti oras mo, uray di kan agtrabaho. No agsasaw ka, kunamlan asino ka man. Anyat ilablabay nyo a delivery rider, aya? Naglalastog kayo launay. Alaan nyo lang ang ti order yo. Kat itad yung ti bayad yo, ma'am.
Tapno malpasan ti saritaan. Bastos ka! Nay, anay ko, ma'am. Saan kayo ngagkabil, ah? Ibatan nyo ti bato. Ang mga numapisan. Ay, anya ti mapaspasamak di tawi anak ka. Ay, anya tararamidang. Alam kit din ti order mo. Ay, unay kan. Da kayo mo, tatang. No adda ka sarsaritak a tao, di kay man nakibiyang. Nasayaat nga raw, tikas tangar aramidam. Hindi ka masya ni di tao. Bastos day a delivery rider, tatang. Nagado ti bagbaga na. Kat no nakita ngayong guyon mo tibado na itay. Nagadupay ngayong bagbagam kan kuana. Ay, ipablatter ko day a tao. Na, sika lang arudan tinagkamalay. Sika pa tikasta. Ay, kontrolam tibagim. Kontrolam tangiwat mo. Kinabil mo lang arudan di tao. Nagsasakit pa ay tirumrumwad di tangiwat mo. Ay, di nyo nga min nangagnoan niya ti imbaga na idiawan kayo pay. Naladaw kayong to mga min nga imay. Ay, nakita tinapasamak. Pagyamanam kindi ah. Tasan nakatinutupan di delivery rider. Ay, no dinanog dangay da tangiwat mo. O di awanaw. Ti ko nam kanyak kat malam ti panagawid mo, Laray. Ngam nasapa ka mo tanagawid. Apay. Nanang, Ay nawaw. Napisang pa'y tabada Nanano day ta. Imbagak mo't nga anad ka. adda nakaapak a customer, nanang. Anya. Jack mat kit di tinutupan. Ang mingguyog na tibado, iswa na pisang. San lang nga dayta? Palengkera pa'y deji a babae. Nagado tinagsasakit a balikas na. Iti anya ka no ang makagapaw. In-deliver ko lang mati order na, nanang. Nabigla ka lang, ta nagpudot mati ulo na rimwar. At the video, nanang. Naimbaglangan, ta naala ti hidden camera. Sana may parbag ti kasta nga inaramid na kin ka anak ka. Idimandam kit din. Agruam ti kakasta klasin ti tao. Anyang araw ti aramidam no itimandada ka. Sumangwa ka, tatang, sa anak ang mabutong. Ay nawaw. Kasta pa'y laang ti ibagamat. Anya nga rod ti kayat yung amang tatang. At dama lang basol day a delivery rider. Tasaan ang makaururay. Ay, numampay tagdimanda. Awan ti laban mo, anak ko. Dihado ka kit dia. At dapay namnama ang mga baka, tatang. Itikas dyan ngay naramid mo. Namnamaan pa lang ang mga baka. Ay, sika lang di may babay ni tikas tangar aramidam. Wanda, kaya't mo matiag viral iti entero a Pilipinas. Anya ti inaramid mo aya, Mari Florida. Apay, mare. Binastos mo kanumat ti rider ang nag-deliver iti makanken kay di napalabas alawas. Dayjay ka de. Bastos dayjay a rider. Iso nga inikak iti leksyon, mare. Di ka mabutang no idimanda na ka, Mare. Awan bibiyang ko. Agdimanda ano kaya na? Ha? Nagpablaterak matikit din na. Ay unay kan, Mare. Palingkera kunadan tumanan kan ka Ay uray no ha. Kanya ko matiisyo di tangay. Di ka mabutang nga may balot. May balod. Wan. Ni, saan ang mabalin ang maibalod ak, mare? Kasanulangan nga iti anak ko no maibalod ang. Kumusta nga itilakad mo, Lari anak ko? Nakasaritak ti ator ni agayam kong nanang. Anya ti plano yaw. Ikan mi iti leksyon, ti palengkera ang babae. Naimbag man, tapno di na kayo idadawn dagiti customer yaw. Nanang, grabe ti inaramid deji a babae kanyak. Daytan, jay kunada asaan akanayon a customer is always right. Huwag nga ron, nanang. Gaputa delivery rider kami lang. Kasta ti aramid da. Irurumanda kami launa yan. Among tatang, madanagan ak launa yan. Diyak kaya ti maidemanda. Ay nawaw. Matlagayam. Anya pa'y lang nga ron nga iti ururayam. Mapankan ay ti balay ti delivery rider a binastos mo. Tagkid daw kay ti pamakawan kan kuana. Amangan mo mapakawan na kapay. Among ka din no taga-ano dayjay, tatang? Ay, ibagam iti kumarem. Tasaludsudan na iti kasinsin na. Diyak kaya ti maibalod no bilang, tatang.
Kasanulaan nga iti anak ko. Ay, anda basol mo, anak ko. Apay nga may na pinagsasawam, kan kinabil mo diay tao. Jakmet amo ama pasamak ti kastoy tatang. Sa maysa, nahang-over iti dayjay nga aldaw. Rason nga ron taang over mo, tapno aramidam tikas jay. Ay, desisyon mo mat ni mapan makinaw, minti kumarem, apadam nga artag. Di mo irason ti ang over mo. Tama nga no katawaan da ka. Anya pa lang ti aramidam dito balay. Imayak takayat ko ti agki daw iti pamakawan mo. Pasensya kan manong. Nagkamaliak. Pangaasim ko matadinak idimanda. Saan nga itati pa nagsasarita tayo? Urayin ti schedule. Adda nga men hangover ko iti dayjay nga aldaw manong. Saan arason da ita? Tapno bastusan nyo ti paday wa tao? Saan aga po ta delivery rider kami laeng? Kat kastan ti trato yo kada kami? Well, amok a customer kayo. Ngam di yu mat kumaingato unay ti bagilyaw. Ta saan yu ang ginatang ti kinatao me? Serbisyo mila ang ti binayadan yo. Saan at ti kinatao me? Masyan ka kadi kanyak ah. May saak a single ma'am. Adda anak ko amang namnama kanyak. Sakbay ko mga inaramid mo ti kasjay. Pinanunong mo kumapay ati anak mo. Basya naklauna iti dayjay a babae anak ko. Apay amasyan kayo nanang. Ada magayam anak na. Single mother magayam. Sigun ka dagiti padak a delivery rider. Kat saan lang asyak ti binastos na. Ado kami. No kasta. Talaga nga road nga ugali na ti kasjay. Saan nga ipiktaw ti hangover na. Una nang. Masyanak iti anak na. Ang maramidak dayto saan lang a para iti bagay. Ngam para matlaan ka dagiti padak a delivery rider a binastos na. No saan nga min ang maaksyonan? Saan to nga agbutang dayjay a tao? Desidido ako, nanang. Desidido ak iti plano nga agdemanda. Tulungan na kumaiti parikot ko tatang. Ni girlie nga ang agayam mo. Awan bibiyang na kanyak tatang. Gayem naklaang no inong ti saritaan. Ay, mabutang siguro mairaman iti kalukwam. Tatang, tulungan na kumamakisarita kadalari. Ay, uri agparinto mang kapa iti sangwanan na. No talaga desidido na mga dimandakan ka. Ay, awanan maaramidak. Kasano no mga bakit maibalo na? Kasano ti apo ko yung? Asino langan ti mga sikasukan ko na? Ay, nakatumpong ka iti naturturod ng itisi ka. Ay, ikataman nga mintikas ta nga ugalim. Di ka agbalay na palengkera. Tapno awan ti mapasakita, apada matao. Ay, nawaw! Respetuan tayo, tipada tayo a tao. Tapno maliklikan, ti saan a pakikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Maray, umayak man! Na kayo matgayam, Nana Gina? Anya ti masapul yo? Ay, umay ko kumaited to invitation card para kada kayaw sa leng. Invitation card? Wine, para iti kalay sa ti anak ko. Tibilin na nga men kat imbitaan mi amin akalugaran. Ay, nawaw. Ay, kat agyaman ak itimbitasyon niyo, Nana. Umay kayon to tapno makapagbabanding tayo mo lang nga agkakaruba. Ay, una, Nana. Sigurado da ita. Umayak to. Okay. Ala, agpatuloy at nga rudan ta adupay ti invitation card nga iwaras ka.
Marisaleng, ang kasar ka nung magayam da Joyce kan Philip. Dati naawa mo nga invitation card, Maray. Ay, syempre, amare. Inikanda amin, nakalugaranda. Imay ni Nana Gina dito'y balay itay. Iso mismo tinangyawat kanya. Ay, mapantang raw, Maray. Ay, uwan, amare. Italaang manan nga damangay akasar dito'y lugar tayo. Mapanta, ah. Okay, Maray. Dagasendak to nga ro di siya balay, ah. Rugyamon ti agpili iti isuot mo. Takasarday jaya, maray. Ay, no siya. Ado mo ti badok iti balay, Maray. Isulatan at isut ko. Tapno, saan nga isupay apaggastusan? Sika ngay. Anya mo nga iti isut mong tao. Ay, day tati Jack pa'y sigurado, maray. Panunutik pa yan na imbag. Barang adda pagbuludan dita. Ay, una. Tapno, presentable tama. Ito ray kaskasano, Maray. Ay nawaw, anya to imbitin mo itilikod tiri daw, bakit? Anya kalakit di matin, David. Kas makita mat. Gown day ta. An mo na ita agawn? Di mo man ngamin pakibibiyangan, ta mga numapirdi. Binulod ko laang day ta iti fashionista gayim ko. Bangus saram iti gown, kunak. Sapay see-through. Sigurado ang makita ti kudil mo no isuot mo rito. Isuot ko day ta agawn iti kalay sa da Joyce ken ni Philip lakay. No kasta, ninang ka. Saan? Anyang nga ron? Awan, simple a bisita lang. Simple bisita lang, nga masapol nga gown ka. Sapay pangit mo ti disenyo ti gown. Kasla pang bar samot na ita. Ay, awan starring ka man ni Jai. Mayat kit di alakay. Makita ti kurba ti bagik. Kurba. Anda ayamat kurba tabagim bakal. Anya nga minanti ko na masaludsudang, Marisalay. Ag-make up ka inton bigat, maray. Ag-make up. Wan, kasarda Joyce ken Philip inton bigat. Nalipatam samot din. Saan, Maray? Ang apay ang masapol nga ag-make up ta, Maray. Sa anak mo ta main character iti kalaysada. Saan ta mo aninang? Saan mo't amasapol aninang takit, maray? Ay no siya klaeng, Maray. Saan ka nakasapulan day ta? Urayan nak nga rod inton bigat, maray. Ag-make up pay. Anya? Tapno presentable ka. Adamat kit di gayem ko apag pa-make up Ay, sige, Maray. Urayan ka, ang sa paem nga min ti agrieng, tapno saan ta maladaw? Ay nawaw, sa di no tinagapam. Kunaklakid din no napan ka timulo nga nagluto iti kasaran, isaan nasapa ka arimwar. Ay, saan? Napanak iti ayan ti gayem ko. Nagpa-make up laang. Apaw, kasla sikat ang kasari ti kasta alangam. Pudno? Kituwain, nakapuspuskol ta make up mo. Ang bagay ko kadimot laang lakay. Sana may bagay ti kasta ang make up mo iti okasyon na papanam. Kunak tumot. Kontraam manan. Ay, nawaw. Aglisi ka man dita. Tay suot ko, tigaon ko. Ipilit mo pala ang isuot na itaagaw. Iso nga rod binulod ko, taka sa pula. Andyan tulangan ti itsurami dyan no kastalaan. Kitaam kumamat di medyo disente a kitaan, Sa nakasta makitkita amin ang. Ay, basta. Isuot ko na niya, ti kayat ko nga isuot. Awanan ti maaramidam no may papan iti day taaba, naglakay. Ipilit na pala ang nagalasakit kitaan ko naklangarudan. Nakasagana ka ka din, Mari Lily. Ay nawaw! Ano ka, Maray? Abayakas na tilangam. Agawaam kit di tagpalas, tagrubwatan, Mare. Aga, sumanday ta, Maray. Nakagaon kan make up ka pa'y. Anya ti bako nam ngay, Mare. Bagay ko ka day? Ay, no para kanyak. Nagalas, Maray. Sana maibagay ti kasta ang make up mo kan kawas mo iti okasyon nga atendaran ta. Kasar ti papananta. Tay formal kumalaang mo't atisot mo. Di mo manan panunutan ngaw mapalak. Gayam nak, Maray. Bagbagaklaang tipod naw. Nagalas na. Bagay kong tupay, Mare. Kita, makita ti kurba ti bagik.
Ay nawaw. Sino di sumunga na nakagaon? Gina baka ni saling samot na jay. Uwain, isungag paisaw. Apay mo takas jay ti kawus na. Ay, injak badamaw. Isulaan ti bisita tayo, wakas tatibado na lakan. Nay, si Tropay jay bado na. Makikita ti kudil na. Shh! Tangiwa mo lakay. Kita mo't nga agturong na dito'y ayanta. Sa anak nga umapalit ti kawus na. Konsernak laeng, tanay, nagalas. Ibagam man, di anak ta, ta iso ti makisarita ka ni Salay. Sigurado abisi day chay lakay. Bayam, siya klagan ti makisarita itinayta sa laing. Ano, kita no, at dagaon mo dita ang mabalin abulodon na. Tay disintay akitaan. Na, apayakas kamot tan ti kawus mau sa laing. Ay nawaw, ada ka di parikot iti kawas ko, Nana Gina. Ay, diretsyon kan Sana maibagay ti kasta akawas iti kalaysa. Kita makikita ti kudil maun. Anya? Ti kumama maibagay iti kasar ti insuot mo saan akasta revealing. Amumay akasaran ti papanam. Kasto niya rod matikayat ko nga isuot, Nana. No kayat mo, adda extra agaon ko. Panag ko umanayking ka dayjay. Di mo panunutan nga umapapalakin ka, ibagbagaklaang tipod no, ta amumay ti tattao ita. Ay nawaw, saanan, Nana? Komportable akmat iti kastoy akawis ko. May mayat ti sitro. Maanginan ti kudil. Apay may takas niya ti kawus ti gayim mao lilay. Diyak amo atata. Saan matket di adakes no kayat naman ti mangisuot iti gaon. Ngam saan kumakas jay? Si Trumot na jay. Makitkita ti papayakan kabakiran. Ay, pasensya kayong tata Kinasaritak mo't laang tigayim ko, may papan iti day taabana, gang impilin na mo't ti kayat na. Isuhid na ti pagsasaritaan ng iti bisita. Uray siyak tata, nanggag kumot laang katawaan ti daduma a bisita itay. Sigurado nga isuntaw ti pagpiestaan ng iti chismosa. Agawid tan, Marisaling. Saan pa'y matanalpas ti kasar, Mari Lili? Santa pa'y anaraman ang timakan nga insagana da. Anya nga rutiganas ta nga imay no dita iyanos ti aguray. Mabaina kun, Mari. Ay nawaw, anya ti pagbainam? Kita data ti ayan ti atensyon dagiti tattao. Di mo pa'y kayat, Mare. Starring ta. Kita Mari. Kumita da. Sadag katawa. Di mo nga min ikaskaso Apal dalaang day ta. Ay, talaga nga ruda di mo kayat ti agawid, Mari. Urayam ti panangan. Una, ada akong ditoy. Ay, umunaak nga rudan nga agawid, Mari. Sumarunukan ton. Kunak man no imbagam iti dadya a babae, asaan na may bagay ti kawas na iti okasyon bakag. Nagalas ti sitro abado na. Urela makita ti papaya ken kabakiran. Kaumbay, imbagak mo't itay lakay. Apay nga raw saan pa'y anagsukat. Diya ka mukin ko na lakay. Kasta siguro ti kayat na Imbagak may nga adda ti gaon kaw, mabalin na abuludan ang di na mo kayat. Saan ang makaay? Ayo iti mata. Anya nga ro ti maramidan ta, kasta mo ti kayat na lakay. San mo't ang mabalain apaawidag. Siguradaw, maupay day ta. Nagawid ka matan, Marililay. Wan, itaypay pari David. Ni Salingay. Nagbati ni bakit mau. Ay nawaw. Apay ka no? Ay, kaya na siguro nga i-display ti bagbagi na ijay. Anya? Isaw ti ayan ti atensyon dagiti tattao. Iso nagawid Uray saan kami pa anang-nangan. Grabe mo tibain ko kadagiti padami a bisita. Kunak, tumod kan kwa na. Sana may bagay ti kasya kawas na. Urela makita ti ilam-limang na. Ay, narigat mo't mabagbagaan. Iso binaybay aklatan paray.
Makapaasar mo't da dya Lili. Imo nakit din ang nagawin. Pinanawan na kay dya kasaran. Wala ta kastaunay kanong tibain na. No kasta, ibain nak gaya magayam na. Ay nawaw. Anya ko mga iti ekspektaram ang mapasamak kastamat ti kawas mo. Sigurado nga damay bagat ti sabani at tao. Nagmayat tubay tirik na lakay. Siyak ti ayan ti atensyon dagiti bisita. Siyak ti starring ijay. Proud na proud ka ma, titikas na ngayon naramid mo. Ay, kat syempre Kat no agaw atensyonak ijay itay. Inabak ko ti dumaan ninong kanina ang tinagkasar. Anya na klase ti kapanunutan. Sikan ti pagsasaritaan ag ti karuba bakit. Apay ka no? Anya mo ti isyo dagiti tao. Ti insuot mo sitro, hindi napalabas sa lawas. Nagalas kung kunada. Ay nawaw, agraman badok pakibiyangan da? Ay, saan pa'y anak ka move on dagiti tao? Wana ata ora lang makita na tayo lumlumang mau. Apal dalaang dayta. Isungarod mo't ti komportable kanya. Sana may bagay ti kas di akawas iti okasyon na napanam. Kasar, tinapanam, sana fashion show, wano bar, wano club. Una yun ti tao ita panawan. Managdilaw dala una yan. No maminsan ngamin, kitaam ti ibadbadom. Tay kumamot maibagay iti okasyon, asana kompormiladitan. Pudno ka di, Marilili. Di, anya, Marisalay. Siyak ka no matitapik dagiti kalugaran tayo. Ay, un maray. Nang kumula nga si kati pagsasaritaan day di paradaan, idi nagpasintrua. Anya? Si kantumo nga main maray. Dakas gayam ti aggawn ita panawan? Saan adakes maray? Angam saan laeng ana ibagay ti kasjay akawus mo iti kasar nga inatendaran ta. Makikita ti ilimlimeng mo apapaya ken kabakiran maray. Anya? Nay, bakit? Kitaam ti lang iti dati a video. Anya ang video? Video iti kasar nga inatindaran nyo iti kumarem. Si kalaang tinaydumduma. Oh, anda pa comment, may papankin ka. Kita man ti comment ngay bagbagan. Pinagbalin mo kano a club ti kasaran anapanam. Kita am ngamin tilangam Ura lang makita ti papaya ken kabakiran. I-chat mo man ni Joyce. Ibagam nga i-delete na dayta a video. Ay nawaw. Uno saan? Kubaran na ti rupak. Nagalas nga agpaiso lang kay. Siyak laang gayam tinayaw-awan. Kunak tumod ken kahabakit. Ada ka din ni Joyce, Nana Gina. Ay, ada ti trabaho na. Apay ka day? Di na pa'y ngamin binasa ti chat ko kenkwana. Ano mabalin, kubaran na kumamat ti rupak kadagiti picture ken video nga impost na. Ay nawaw. Apay Mike. Remembrance day jay nakaw. Syakmat nga minon ti mababash, Nana. Nagalas ka no ti gown ko. Day jay ka day. Pangaasi yu, Nana. Sige. Kasaritak to ni Joyce inton agaaway. Agyaman naklaunay, Nana. Inton sumaruno nga men, nakong piliyam ti isuot mo abado. Kasaran man, wanoan niya pa'y nga okasyon, ibagay mo ti kawis mo. Sana da kays ti agbado iti sitro, angam kuma, iti husto a lugar ken okasyon. Ibagbagat da ito'y saan agapaw ta umapalaken ka angam gapaw ta konsernak iti mabaleng nga ibagati sa bali a tao ken ka nakaw. Ay, nawaw! No dilawanda ka, di ka agong unget. Panunutam kiti anaimbag, tama nga no pagsaya at amat gayam, ti panang dilaw daken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay panang tarabay. Naragsak nga ingkay panagdangdangag,
Kaya't kulaan nga ipakaamo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agsarita taman itinalapat si Kalaus. Ha? Apay, ada ka di ti parikot na na Gloria? Amok siya tipat patamaam iti inpus mo a rails. Ay nawaw, awan tipat patamaak ijay na na Gloria. Di kaglibak, gaput daw ti followers mo, kasta ti mapamumutan ipupost. Kas na kunak itayan nana, saan apara kada kayo dayjay a post? I-delete mo dayjay, now. Ala, maminado ka di nga ibagak, asana para kada kayo dayjay a post nana. Ada ka di tinagan nyo? Awad, nga mamuklatan asya, ti pasagira. Pangaang siyo nana jak kayat ti apa. Awan mo ti madi nga inbagak iti dayjay a video. Sa maysa, di kay matinagana na. Tapno panunutin nyo kuma para kada kayo dayjay apos. Anya arils aya ti ibagbaga dayjay a Gloria anak kaw. Tay video man maipapan ka dagiti tattao a mahilig a mangirururumon iti pada da a tao nanang. Ipilit na para ken ko ana dayjay apos. Uray saan kumot nga intensyon ti agpasagid. Ay nawaw, kunak lakit din do anya day tapos. Day talaang gayam. Amangan kunak no agpost kit di dayjay iti madi nanang. Bayama, ta-post na no anya ti kayat na. Facebook na mapiman. Kasanungay no below the belt ti ibaga na ijay nanang. Kasanulangan no aramidin na kanyak tikas iti inaramid na panangibabain ken layka akaaruba idi. Sa kanto agsao no makitam nga adda below the belt nga ibaga na. Gamno di na kamat inaganan, bay amlatan anak ko. Ay nawaw, asino mat nga tatoy inpost ni Nana Gloria? Adda pa'y clue na. No sa anak nagbidot, nilos ti paspasagida na iti da ito'y a-post na. Aguray man ta kumentak mamat. Mga ano, uday sa bakit? Sige lang ang lakay. Umay kan atagid dan tamangan. Umunakan, sumarunuak tulat na. Ay nawaw, di ka mabisin? Adalangar aramidag. Mga anak to, inton madamdama. Iba't siya naklangan iti si Daag. Ta cellphone mo man gabi ng tidumdum mong gambit Fresh nga rod ti topic mi kanina na Gloria lakay. Sayang mat, no saan atuloy-tuloy ti panagsarita mi iti comment section ti post na. Na, alas 11 ni tirabi ngam nakaring ka pa lang mat kita bakit? Ada pagsarsaritaan mi kanina na Gloria lakay. Dahil ta, ti pagpuypuyatam. Nilakay mat. Importante nga rod ti pagsarsaritaan mi. Itay pa nagchat-chat kakin ko na. Mabalin mo't nga ituloy yung tiagsarita itong bigat. Kapudpudutan na nga rod lakay. Jak amo ka na kayo. No asino nga minmanan ti pagsarsaritaan nyo Kalugaran tayo kadimanan rita. Maturog ka kit din. Di ka makibibiyang iti saritaan dagiti babae. Sigurado am lang nga saan ang pakaisagmakan rita nga aramidam. Wen ka di lakay. Umuna ka na maturog. Di nakpakibibiyangan dito eh. Ala, ito pong ngarudan ta silaw. Kunak tumot ka na kayo nanang. Agpusa talaga dayjay anana Gloria. Anya ti impose na. May papangkanya ka. Bay amo, no awan tinagan mo. Bay tag-post aging gakay kayat na. Ang nakababain mo't nanang. Tinapatag kat awan nagan mo, anak ko. Bay-bayak nga road nanang. Wan, anya kumatigan abam no makiapa ka kadakwada. Ipamaisamkit di ti atensyon mo iti pamilyam. Nanang. Maala, ayaba mo dagiti ubing tamangan tayon. Sumaruno kayo iti kusina, tamangidasara ko iti kanantayaw. Anya dya ibagbagam na na Gloria? Adda sa bali ababa iti asawa ni Luz? Wine. Anya? Tinanggag ko nga istorya kat sadot ka no nga may dayjay alaws. Iso siguro,
Namnaminsan laeng makita tayo nila kay nangagawid di tabalayda. Ti ko nam kanyakat. Pinasagidan na kanilos iti may sa Facebook post na nana. Why, ngumilipak na pailaeng may. Saan ka no asyak tidakdakamatin na iti dayjay a post na. Nagsasaw, kunamla no asino mat akadadalusan. Tagayam, adamatan kalukwan nila kay na. Ay, pudno launay tain bagam. Ha, makarman tumula ang dayjay a babae. Aywan gayam, nakita nga do tinag-comment iti post mo may papankan kwa na nana. Ay, na. Ay, no siyak laang. Adaw, tigagayim kaw dito'y lugar tayaw. Kamali ti kinalaban na nana. Ha, kunak nga raw. Pagbabawyan na day nga inaramid na kanyak. Ha, saan nakasumardang amang iposken kwa na? Diyoray pa'y pakaypabainan na, ha? Agasam manday ta. Nagmalmalam ang nagsarsarita kayo kanina na Gloria. Ngam aging gaita ang nagawid kan, isulat ta ti kachat mo. Ado nga minti topic mila kay. Naimbag man, ta saan kayo ang may busan? Ay nawaw, da kami ipay ti kunamla kay. Saan kami ang maibusan? Adan to pa'y GC mi. Agan kayo iti dayta GC. Para kada kami lang dayjay lakay. Ang dadanag ko dita. Di ka kadimadanagan lakay. May mayat kit di ati kastoy. No adda mga pakanya, at least addamat na na Gloria kung dagiti gagayem mi apagpatulungak. Amumatan ti ugali ni Nana Gloria. Nagado tinroroman na diya bakit. No apay lang nga iso tinapilim apakigayiman man. Nasaya at tupay ni Nana Gloria kanyak lakay. Ala, adakan ka dayta. Anya ba nan aya ti in-post dayja Gloria? Nagaduman ng tinpost na nanang. Kitain niya ang comment section. Ay nawaw. Anya ngay dayta. Ado nga agpayso ti nag-comment. Dagiti alipores na ananang. Nay, ada pa'y comment ni Ude sa akaruba. Dahita nga rudkad nanang. Di damutin maumuma amang irururuman kanyak. Pagtitinulungan dakpay. I-screenshot mo na kita a post kan comment da. Tapno adda ebidensyam anak ko. Kita mananang. Nairaman pa yun nila kay ko. Kunti anak mi. Below the belt mo tunti da duma comment da. I-screenshot mo amin da kita. Tagdimanda ka kit de barangay hall. Iraman mo da kita sa usawera. Di da mo ti husto ang makagapaw. Gamnay, magsi-comment damay. Kitaam no asino ti lumabas na Gloria. Nasino kumapay? Ti kaaruba na laeng nga agpasagid iti Facebook. Ha! Agin tuturaid ngam takrot mo gayam. Naku nampay nana. Ururayik nga rod, nag-comment mo't iti Facebook post mo, talaga public. Ngam, awan mo't pulos, uray may sa comment la kuma. Ay nawaw! Anya pa'y laang ngamin ti expectaran tayaw iti dayta a klasik tao. Ha? Agin tuturod laang dagita hanggang ti kinapudno na takrot damot laang. Nene, nagpartak ka magnanana. Bugkawang man kiday. Amo kamang mangag mo ti bagbagami ditoy. Di ka agin tutulang dita, los. Saan mo dati malyaw? Huli itong manay. Di kay nga minagin tuturad nga ag-post iti Facebook. No takrot kayo mat gayam. Anya, kumusta gay anak ko? Anya ti inbagam ken ni Kapitan. Mabalin ka nung nga ebidensya ti screenshot ko. Tamairaman tinagan ti anak ken ti asawak nanang. Ay kat mayat ano kasta anak ko. Sampelam banda kita tattao. Uwin nanang. Below the belt mo nga minan ti ipopost ka ni comment da. May sama da kita kalugaran na sa usawera. Di da amaw ti gusto nga istorya ngam nagadumatan ti comment da. Dayta nga rudkat nanang. Iso nga iraman ko ida nga ireklamo.
Awan mo ti paspasagidak iti dayjay apos ko idi. Ngam no apay nga isukit din tinangguraan ni Nana Gloria kanyak. Jak maawatan no apay nanang. Nasilyan siguro iti post mo. Iso akas na ti reaksyon na. Ipagarup na matan nga iso ti paspasagidam. In-unfriend kunto pa yan nanang. Tapno awan ti maibagana. Gam, tagay san mo't nga agtal na. Iraman na pa yun ti pamilyam. Deserve na ti may pabarangay. Sipod pa'y iday. Ugali at talaga dayjay abakat ti mangiruruman iti pada na tao. Mapan ka kano iti barangay hall inton Martes. Ay nawaw, apay iti barangay hall Alfredo lakay. Asino tinangibagaken ka? Ni Kapitan hindi manda na kanilos. Na, apay ka no? Ti ko na ni Kapitan kat below the belt kano ti panangiruruman nyo kanilos. At screenshot ng pakita ni Kapitan kanya. Nabasak dagiti comment mo iti post ni Nana Gloria may papan kanilos. Anya, apay nga nga iramraman na. Kat ni Nana Gloria matlaang tinagpost iti kasjay. Talaga mairaman ka tanakisaw-saw ka mo. Di mo amo na niya ti pudo nagapaanda. Ay saan ang mabalinday talakay? Iti anya makagapungan nga iramraman da. Apay kasjay Nana Gloria. Ado tayo ka na nga indimanda dayjay allows. Apay anay raman kami nana. Awang mabasol may. Da kayo matiti dayjay alos ti adda issue na. Ay nawaw. Apay, dalipatan sa dagiti comment mo maipapan ko ni Laos. Una, ngamda kayo matinangirugi nana. Ay, sana siya ti kasarita maipapan iti dayta abanag. Tasaan mo't asyak ti nagreklamo. Ni Laos ti mapan mo ring-ringain. Naa. Ay, pang-asim los. Di na kumainayon nga idimanda. Apay kumaasaan, Odessa? Awanan, naidelete ko matanda iti dakas ngayon kung comment ko iti post ni Nana Gloria. Sa maysa, ni Nana Gloria mo tinag-post. Da kayo ti adda issue na, saan aya? Wen, ngamrumbang laang ama iraman ka ama idimanda. Ngamin, may saka mo't asaw sa wera. Anya? Nakisawsaw ka iti issue maker ni Nana Gloria. Nagado ti nagsasakit abalikas mo. Kat di mo mutam mo ti husto nga istorya. Indilit ko matan. Agpakpakaasi akmanan kan kalos. Pasensya kan, Odessa. Ngam idimanda ka tasawsawera ka. The damage has been done, Odessa. Agraman anak kan asawak inraman yu pay. Ay nawaw. Pinagkapim ko mapay mo ni Odessa, anak ko. Iti anya aga po, apagkapyok pay laang day tasawsawera nanang. Anya timbay na imbagakan kaya. Imay nagpakpakaan si nanang. Numabalin ka no, jak idemanda. Ta indilit na muten dagiti comment na. Ay nawaw, please if mo day tatao. Day tangarod kat nanang. Nalaing amakisawsaw. Ita, ta na idemanda. Siyak mo ti umay na kulit-kulitin. Ay husto laang tinaramid mo anak ko. May mayat no agsarita kayo ija barangay hall. Tapno agbutang matlaang dagiti sawera dita. Pudno launay nanang. Adu katikasta. Nalaing da makisawsaw iti isyo. Kat di damot amo no anya ti pudno anapasama. Ay awanan lakay. Anya timbagan niluskan ka. Talaga nga ituloy na ti agdemanda lakay. No kasta ti desisyon na. Anya nga ro ti maramidan tayo. Nairaman ak matlaang. Ay nawaw. Di ka agsaw iti kasta. Nairaman ka ata sawera ka. No sak tinang ibaga ami ti kasjay, talaga masaktanak. Inraman nyo ti asawa kan anak ni Los. Ni Nana Gloria nga ron tinangirugi. Iso kumaati reklamo ni Los. Wen, ni Nana Gloria tinangirugi. Ngaman niya tinaramid yaw. Kinarkaro yo paikit di. Inda daw nyo launay ni Los. Naibaglaangan tanangabak tayo anak ko. Wen nga rod nanang. Agnakamot siguro dagita asaw sa wera. Sigurado nga agbutangan dagi jay. Sardengan dakmot siguro nanang. Sigurado na ita anak ko. Makitak iti ruprupa dati pa nagbabawi da itay at datayaw iti barangay hall.
Nabigla siguro dagi jay itinapasamak. Di da impagaraw pamahiraman da. Di da ngamin agpampanunot kat nanang. Basta agkom-comment dalat tamot iti kumkumpurmi. Ha? Deserve da talaga ti maipabarangay hall. Nadnanakit di iti record di ta barangay hall lakay. Awan sa balya papasulam, no di tibagimot lang. Marurudak iti day dyan na Gloria. I-unfriend ko man laangan. Mangiramraman mo't day dyan bakit. Ay nabaw, di ko ipabasol ka na Gloria ti amin, bakit? Tauri si ka, adamot nagkamalyam. Adamot lang dagas ng sawang mo. Awanan lakay. Indilit ko aminan. Laladawan, nasaktan yun jay tao. Intun sumaruno, di ka ngamin agpakalaing. No adda apat ka aroba, di ka agbalin na one-sided. Kang runan ti amin, di ka agbalin asaw sawera. Ay, wow! Di ka agbalin a one-sided kan sawsawera, iti parikot ti sabali a tao. No di mo ammo ti usto nga istorya, nasaysaya at no aguli magkalatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.